study ba thi should have hangu jiga mimi tha noodles instant noodles tha hi mimi tha why tha hi va maybe after 5 years 6 years live it in the continuous and shai ka hi va very obviously stomach cancer hi tha chances lay ji hangai tam ko vi lui ram shim gi ta kettle aluminium me kettle ji steel na ka shu sak la ka hai ji kheng li ba ma tha na ji tir la bang pha nam rau ji ka ji liter store sa hi va healthy ba ma sam ne okay replace ha se ji ka steel tha ya ari rek sang ji da copper we material yang ji tha le ji tha na pha mai ji la hangai I hau na be hi sa ma zeng ka za ma za thai tha da ya ji ak le we wo 100% ji tha da le hau ji na paning da klei ni wo October when of it hum hi panit lum shlau hi ari ra shung da matang rang de so tada hi every day sa shai da klei ne daga season hi ari hi kamugu ya tam sai da stroke cases si chui lak ple Teshui ngari Teshui la uric acid ka chui ping ni wa ji wa recommend ma sam ne okay pa acidity hi chui ji la even gastritis laga even Teshui hi wa hormone chinao ping we are thyroid problem clipping wa ji wa isoflavone si chung hai da ji wa recommend ma sam ne ngari hi la I have a big doubt ki wang le ji ga to me tak mai da ferment sa kwai urea sang yo China recently US passion the study Kasajali it me fermented palm ning ne fresh bamboo shoot hi superfood ne da ashina declare sai ko okay kamatha ka shak za ne to me itum da amang da le hi ka in a yam pui li ki mo ngai na in a yam pui sa le ji pa li matter sa tu sir away